O blogovima ćemo govoriti u sljedećim minutama uz naše gošće. Agencijama, oglašivačima, svim onima koji su u tom jednom posebnom svemiru pa nekako nemaju vremena se možda susresti. Sad je prava prilika da upravo to ostvare uz pomoć Diabloga, jedne zanimljive konferencije koju će predstaviti naše dame. Marina Čulić-Fišer, dobro vam jutro, direktorica Dijalog komunikacija i idejna začetnica Diabloga. Dobro jutro. A odgovornost za blogiranje i to modno, onako sa click for chic stilom, to je mlada dama Mateja Freisberger. Dobro jutro. Dobro jutro. Povod zapravo vašeg dolaska u naš studio je jedna konferencija koja se održava u utorak, pa možda da kažemo o čemu se radi. A druga je već takva. Diablog je, dakle, kao što ste rekli na početku, konferencija koja okuplja blogere, oglašivače, agencije i medije. Dakle, sve one faktore koji čine tu jednu specifičnu tržišnu komunikaciju koja je vezana uz bloganje i blogere i sve više u stvari uz društvene mreže, jer to je nešto što je danas u svijetu blogera jako važna stvar. Sve je to jako in, radi se tu i o influencers marketingu, znači o ljudima koji su jako utjecajni na društvenim mrežama, to su i blogeri, ali i neki drugi ljudi koji eventualno svoje blogove nemaju. Uglavnom, dakle, specifična je vrsta komunikacije. Mi smo prvi put prošle godine osmislili tu konferenciju koja se zove Diablog i koja je bila jako uspješna. U roku od 24 sata smo praktički napunili cijelu dvoranu. Ove godine smo u većoj dvorani u hotelu Akademija u Zagrebu u Tkačićevoj ulici i na programu smo u utorak od 10 do 5 sati, znači traje program. Poslije imamo jednako druženje, dijelimo nagrade za najbolje blogere, za najbolje brendove, educiramo se i u stvari uzajemno razgovaramo. To nam je jako važno da otvorimo taj nekakav dijalog, da naučimo nešto o tome, da cijelu tu scenu podignemo na malo višu razinu kako bismo svi u stvari nekako bolje u tome se snalazili. Čuli smo neke opasne riječi, influencer, bloger, tko su uopće ti ljudi? Saznaćemo sada iz prve ruke. Gospođa Freisberger, kako ste se vi počeli baviti bloganjem? Tko je uopće blogerica? Sasvim slučajno, prije 5 godina u traženju nekakvog hobija koji će mi popuniti dan uz školske i studentske dane. Ideja je bila dijeliti nekakve svoje modne kombinacije sa čitateljima. Nisam znala da će to tako brzo narasti i da će se otvoriti razna vrata i da će to danas postati moj posao. To se proširilo od bloga na YouTube kanal gdje snimam svoje videe i na ostale društvene mreže kao što su Instagram, Snapchat, Facebook i tako dalje. Blogeri i influenceri općenito su ljudi koji imaju ljude koji ih prate. Znači, stvorili su nekakvu zajednicu ljudi oko sebe i djeluju u toj zajednici. Daju tim ljudima savjete, ti ljudi ih čitaju ovisno o njihovom karakteru, o temama koji ih zanimaju i na kraju dana imaju utjecaj na te ljude. Ko što su nekad imali celebrity, imaju i danas, ali mislim da smo mi jači danas. Kako je to lijepo reći. Prate svi osim Hrvatske policije, a i neki članovi Ministarstva unutarnjih poslova uživaju u modnoj kombinaciji. Koliko je u našem društvu prepoznata zapravo ta marketinška komponenta blogera koji imaju tako mnogo pratitelja? Čini mi se u svijetu da je to ipak kompanije bolje to prepoznaju nego kod nas. Po jednom istraživanju iz prošle godine bila je procjena da će 76% brendova ove godine raditi influencers marketing, odnosno suradnje sa blogerima. Mi takvo slično istraživanje u Hrvatskoj nemamo, ali ja bih rekla, mislim, potpuno sam sigurna da je to u sve većem porastu. Vidjeli smo to i po odazivu na konferenciju, skoro smo puni za ovu godinu, imamo krasne sponzore, mediji nas prate, dakle, to je zaista u strašno velikom porastu i ja bih rekla, ne znam sad generalna populacija kako to doživljava. Generalna populacija vidi ljude kao što je Mateja, znači blogere, youtubere, influencere i što oni rade na društvenim mrežama. Naravno, oni ne doživljavaju brendove kao nekakav dio marketing miksa jer ih to u principu ne zanima. Ali brendovi to doživljavaju, brendovi znaju kako veliki utjecaj blogeri i influenceri imaju na njihove ciljne grupe i zato ih u stvari sve češće koriste. Utjecavate i bili ti influenceri nekako na hrvatskom tu medije. Znači, to je sasvim jedan novi, sad već posao, nije više ni hobi, kako je Mateja spomenula, u kojem ljudi imaju utjecaj toliki na određene skupine koje više nisu neke subkulturalne skupine, nego su to mladi ljudi, a i ovi zreli korisnici. Mateja, koliko imate vi, recimo, starijih ili mlađih korisnika, radite li uopće te podatke? Da, naravno, analiza se i prati i radi stalno. Moja nekakva najveća dobna skupina u najvećem postotku su
cure moje generacije, znači između 25 do 34 godine. Onda su tu od 18 do 24 i onda ona mlađa generacija. Recimo za našu ciljanu skupinu ovo 40 do 70. Ima pratitelja, dapače. Roditelji koji, na primjer, prate što im djeca rade na internetu, koji gledaju, što mi je užasno drago i mislim da je danas važno da roditelji imaju utjecaj na to da djeca baš ne lutaju po internetu bez veze. Tako da, nađe se čak i muških. Lijepo. Gospođo Fischer, možda za kraj našeg razgovora, može li se živjeti od bloganja i suradnje sa ostalim svemircima? To bi trebao Mateo pitati. Čekaj, propitamo profesionalca, pa onda da ne bude preprivatno. Da, to je, Mateo je isto profesionalac, mislim da to je možda više pitanje za nju, ali imam neku statistiku, pa evo možda nije loše. Dakle, da, mi smo radili prvo istraživanje o blogerima u Hrvatskoj prošle godine i sad smo ga ove godine ponovili i prezentirat ćemo rezultate na konferenciji. Ono što svakako možemo vidjeti to je da zaista se radi i o porastu prihoda koje oni ostvaruju, da je to sve manje hobi, a sve više posao, jer jednostavno tih ljudi ima sve više. I ako to ne radite profesionalno svakodnevno i ne ulažete prilično velike napore da vaš sadržaj izgleda dobro, onda se ne možete istaknuti. Tako da je to sve vezano jedno uz drugo. Ja bih rekla što je struka profesionalnija, to je u stvari sadržaj bolji, korisnici više uživaju i sve zajedno puno bolje funkcionira. Sad smiješ pitati. Ne, pa sad za kraj samo koliko je to vama promijenilo život u smislu jeste li stalno u cijeli dan u promišljanjima o onom što ćete objaviti ili ipak nije se promijenio život od prije bloga? Apsolutno se promijenilo sve jer nakon završenog fakulteta i svega nikad nisam mislila da će mi ovo biti posao. Ove godine sam otvorila i firmu, tako da je to full time job. Eto ga, super. Puno uspjeha želim. Gledamo se u Londonu, tamo kao malo pristupaj se. Puno uspjeha naravno na ovoj konferenciji. Vjerujem da će mnogi još nešto naučiti. Karimo na krajnje vrijeme da uzmemo profiće. Zamisli koji bi mi bili influenceri. Od 5 ujutro radimo svako jutro. Pa mi imamo profiće, pogledaj ove ljude oko nas. Opinion makeri. Volim te hrvatske riječi, znaš. A film? Može film. To je univerzalna riječ. Filmski pregled svijeta.